Kykers, ons is bly dat ons weer saam met u kan gesels oor godsdienstige onderwerpe in die koerante, in hierdie program met die titel Godsdienst in die koerante, wat uitsaai op die TV-stasie Homebase hier vanuit die Kaap. Ons saai het 24 ure dag, is welkom in te skakel daar op die tikket in homebasetv.org, dan kry jy op die cel, dan ook kry jy die middel van die skottel, dan is daar sommer baie ander programme ook, van verskillende sieninge, verskillende kerklike organisasies wat ook daar so uitsaai. Nou ja, vandag het ons weer eens, hierso vir Regard. Dag Sion. Dag sê Regard, die is bietjie warm aangetrek, is 'n bietjie koel of wat? Ai, mis my hartseer jong, die winter is hier so. Hou jy nie van die winter nie? Ek is nie gemaak vir die winter nie, Nou, waarvoor is jy gemaak? vir die somer. Alles droog. So ek bid maar vir die somer, dat die somer gaan kom. Ek bid weer vir reën. Maar ek is ook nie te lief vir die Het het winter. gereën in die afgelope tyd, nee? Dat het in die Kaap is so redelik goed gereën. Dis Ja, nee, ons letterlik het, katte en honde wat gereën het. Ja, meer katte as honde in elk geval, ja. Waar begin ons vandag oom? Jong, hier is nou 'n interessante prent. Prent is eintlik bietjie verwarrend. Ek moet die prent bietjie beskryf, want daar's hierdie program wat ook uitgesaai op partye radiostasie, dan kan jy die prent sien nie. Hier is nou 'n klomp manne en vroue wat daar voor staan, so in rooi geklee, ek weet nie of hulle halwe hekse is of wat ook, en daarachter is 'n groot, wat noem jy dit daar so? Lyk amper soos 'n beeld of 'n ding. Groot beeld van 'n ding en optogte hierso. En hierdie optogte hieronder sê dit Extinction Rebellion Climate Change Activists. Tjoe. Jy kan daardie verskillend opneem. Extinction Rebellion Climate Change Activists gather for Earth Day. Soos hierdie gaan nou oor Aardedag. Ons het nou so pas gehad Aardedag. Nou watse land is hierdie oom? Outside Parliament in Cape Town. Is dit 'n Kaapstad? Ja, Kaapstad, dit is hier Dit so. kan nie wees nie. Kaapse mense wat hier soos Wiccans en spiritiste en Ek snaakse het gedink dit is ergens in Europa of miskien in Australië of ek weet nie. Ek het ook so gedink tot jy gevra het en ek het gelees het, nee, in Cape Town, Kan nie outside Parliament, nee, demanding a just and inclusive transition to renewable energy solutions and opposing what they say are false approaches that threaten communities and livelihoods. Ja. Nou, dit is goed om respek te hê vir die aarde. Ons is mos aangestel volgens die Bybel om Rentmeesters te wees. rentmense van die aarde op te pas, dan te kyk, nee. Maar 'n partytjie lyk my 'n party mense wat die aarde begin aanbid. En natuurlik is dit in die eindtyd, die einddae, gaan daar maar storms en verwoesting wees en jy gaan dit nie kan beheer als wat gebeur op die aarde nie. Ja, nee, het is nou nog 'n prentjie. Jy sal sien, daar's ook 'n hele optog. En waar is dit nou? Hierdie Ja, is ook in Kaapstad. ook in Kaapstad. Nou, ons Kan jy aktiewe glo? klompie in Kaap, nee. En daar kan ek sien 'n hele klompie mense met hulle vlae wat hulle daar so staan, groen vlaggies. En dan is daar 'n bord wat sê factory farmer not climate. En dan gaan dit so aan en dan die onder sê dit calling for just transition and rejecting what they are describing as false solutions to the climate crisis, led by groups including SASA, Fossil Free SA, Project 90 by 2030, Extinction Rebellion, demonstrators, is dieselfde soos daai wat nou daar gehad het, né? Extinction Rebellion. Ai, So hulle rebelleer teen extinction. hulle wil nie extinction hê nie. Demonstrators opposed industries such as fossil fuels, nuclear energy, and industrial agriculture, arguing they harm communities and the environment. So dis baie interessant, want hulle protesteer nou hierso, né? False solutions. Nou my vraag is, wat is die ware solution? As hulle nou sê hulle is teen false solutions, dan beteken hulle het mos nou die regte een. Nou wonder ek wat dink hulle is die regte een. Want meeste van hierdie sogenaamde groen maniere van kragopwek is nie regtig so groen. As wat hulle dink dit is. Verstaan, so byvoorbeeld, ons het daarom baie geseën dat ons sonpanele hier het, met batterye, want Eskom is maar baie onvoorspelbaar, veral hier waar ons hierso bly, hulle steel kortkabels, so baie keer is die krag af. Ja.
die Eskom krag. Toe ek nou kom, toe snik die robots, al 2 robots daar op pad hier en is mos dood. Dus baie keer is hulle met die kabels gesteel het. So die punt is, so ons is baie dankbaar, Ja. maar ons doen dit nie omdat ons groen probeer wees nie. Om so, jy doen om te oorleef. Ons doen dit net sodat ons daarom kan krag, sodat ons hier kan opneem. Ja, En, maar die ding is, as jy gaan kyk, waar word die goed geproduseer en gemaak, die lithium myne en al die goed, dis nie groen nie. ja. Verstaan, dit is nie, jy beskerm nie die aarde en jy is net daai, mense leef in hulle eie bubbeltjie ergens en hulle dink hulle is hierdie wonderlike mens omdat hulle 'n battery gebruik in plaas van Eskom of wat ook al. En as jy nou Die eintlik aarde was ontgroen om dit te kan groen Presies, maak. presies. So en as jy eintlik gaan kyk, een van die beste groen maniere van kragopwek is eintlik tegnies gesproke nukleer. Ja. Nee, want daar's as jy dit is dis die skoonste as jy dit op die regte manier doen. Maar daar's nie regtig behalwe dit is daar nie regtig 'n groen manier van kragopwek nie. Ja. Nee. Ons gaan maar uit daai debat uit, want selfs wetenskaplikes Kan nie oor een stem is nie eens gesind daaroor. Ek weet. Nou ja. Ai. Het ek nou 'n baie oulike tekenprentjie oulik vir my, vir die radio luisteraars, wat 'n bietjie beskrywe hierso aan die regterkant is daar 'n hondehok. En voor dit sit 'n hond lyk bietjie soos 'n boerboel. En daar links sit 'n tannie, en sy is 'n regsgeleerde, sy het al die klere aan van 'n regsgeleerde, en nou sit die hond daar, en op die hond se hok staan Human Rights Watchdog. En die hond het om sy lyf daar so 'n band wat sê SAHRC, South African Human Rights Commission. Nou sê die ou tannie, die regsgeleerde, "No, you're not toothless. You just need to approach the courts when you want to bite." Nou, hierdie is baie veel zeggen, en ek dink toe aan my wolfhond, ek het mos 'n pragtige wolfhond, daar Wolfie. Baie nie vir die Wolfie blaf baie mooi, maar die Wolfie byt nie. Ek is eintlik daaroor aan een kant baie bly, aan die ander kant wonder ek, maar ek het voorheen gehad 'n boerboel, en hy het sommer partytjie mense gebyt. Wat, met ander woorde, jy weet nie wat hond gaan, die hond is onvoorspelbaar. Ja. Jy verstaan. Soos ek is baie bly, my wolfhond gaan nie en byt sommer mense nie. Maar nou is daar 'n baie interessant hierdie Human Rights Commission, waar nou sê, you must go to court if you want to bite. Maar ek sien, jy het 'n brug daar. Lees ons Ons het nou hierso enetjie die Menseregtekommissie se bevindinge nie bindend beslis konstitusionele hof. Dit is geskryf deur Jana Breitenbach. Die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie het nie die mag om bindende riglyne uit te reik nie, lei 'n eenparige uitspraak wat gister deur die konstitusionele hof gelewer is. Die MRK het die konstitusionele hof genader met 'n aansoek om verlof tot appel teen die appelhof se bevinding. Die kernkwessie voor die hof was of die MRK die mag het om bindende afdwingbare riglyne uit te reik na 'n ondersoek oor beweerde menseregte skendings. Dit is eintlik 'n gevaarlike storie, want hulle kan nou besluit wat ook al hulle wil besluit en dit forceer. Presies. Dis maar 'n storie. Dan sê dit hier so die agtergrond. In 2018 het inwoners van die plaas Doringhoek in Mpumalanga die eienaar Francis Boshoff en Agrodata BK by die MRK verkla omdat hulle watertoegang op die plaas beperk is. Die MRK het die klagte ondersoek en bevind dat daar was skending van menseregte gegrond op waardigheid en waterregte en het riglyne uitgereik om Boshoff te beveel om die watertoegang te herstel. Boshoff en Agrodata het nie aan die riglyne gehoor gegee nie en die MRK het aansoek in die Hooggeregshof in Mpumalanga ingedien om 'n bindende bevel te bekom. Die hof het die riglyn bindend verklaar, maar Boshoff en Agrodata het die saak op appel na die appelhof geneem. In Augustus 2024 het die hof die Hooggeregshof se bevinding tersyde gestel en vervang deur sy eie bevinding, wat gelas het dat die MRK se bevindinge en riglyne nie bindend is nie. Lydens die appelhof se uitspraak is die MRK se rol om klaars te help om regstelling te ondersoek deur toepaslike forums. Die MRK het toe 'n aansoek om verlof tot appel by die konstitusionele hof ingedien en die saak is in November 25 aangehoor.
So, jy sien, hier is 'n moeilike storie, nee, want ek het nou 'n paar dae gelede het ek 'n ding geluister waar die persoon gepraat in Kalifornië, waar hulle ook hierdie menseregte wette het en dinge, spesifiek met huurders. So byvoorbeeld sê ek hier nou 'n woonstel by oom, né? En ek voel baie jy weet, iets is nie lekker, die plek is te koud. Ek kry te koud hierso, né? Dan kan ek oom gaan aangee op 'n manier en sê ek gaan nie hier betaal vir die maand nie, want ek het te koud gekry in die plek. Of ek gaan nie hier betaal nie, want jy weet, jy weet, hulle maak hierdie mal dinge op, so dit klink baie goed, want dit is soos, jy weet, wanneer daar is mense soos wat woonstelle besit en so aan, wat nie geplaas oor die mense, en dit nie in stand hou en sovoorts. Maar oor die algemeen is dit nie die geval. Dis reg, maar as 'n huurraad in sulke plekke ook verstaan, so, maar nou probeer hulle nou, met al hierdie wetgewing en al hierdie dinge, maak hulle nou so, dat die mense wat al hierdie huise besit en woonstelblokke besit en goed, is dit amper onmoontlik, want die mense vat hierdie wet, hardloop daarmee weg en misbruik dit, so dit sit met 'n groot gemors, en mense begin net hulle goed te verkoop. Ja. Dit is 'n groot probleem, maar dit is presies dieselfde tipe ding. Nou, 'n bietjie verder in Anderbrug sê dit was 'n boorgat op die persoon se privaat eiendom, en dat mense wat buite wat water wil hê, dring aan om sy private boorgat nou te kom gebruik daar. Ja. En nou sê jy, maar elkeen het reg op water. So wat ook in hierdie een geval gebeur het, was, dis 'n ouerige tannie, en is eintlik 'n ryk, sy is klomp geld, maar sy het gebly in hierdie woonstel, en sy het heeltyd die persoon aangegee, gesê, sy gaan nie hier betaal nie, want die mat is in 'n toestand, nee? Maar sy is een wat die mat in 'n toestand maak, so sy mors goed op die mat, sy het die mat al verbrand, sy het al klomp goeders gedoen, so sy is een wat dan sê sy net, sy gaan nie geld betaal, want kyk hoe lyk hierdie mat, sy moet bly, sy moet bly in hierdie toestande, wat sy self veroorsaak het, maar die menseregte kommissie daai kant, sê net, dit is nou maar wat dit is, jy hoef nie te betaal nie. So ja nee, dit is maar 'n saak. Dan gaan dit aan en sê die konstitusionele hof bevind MRK het nie bindende magte. Die saak is nie deur Boshoff en Agrodata betwis nie, en die hof het 3 Amici Curiae vriende van die hof toegelaat, naamlik die Sentrum vir Toegepaste Regstudies, AfriForum en ProBono.org. Die MRK het aangevoer dat besluite onder grondwetlike gesag nagekom moet word tensy deur 'n hof tersyde gestel word en dat die grondwet breed geïnterpreteer kan word om bindende riglyne toe te laat. Dis maar 'n saak, jong. Die hof het die MRK se magte onderskei van die openbare beskerming en ander hoofstuk 9 instelling en gesê die MRK is beperk tot om stappe te doen om toepaslike regstelling te verseker, eerder as bindende regstellende aksie. Ja. Dis eintlik hoe dit moet wees. Dis reg, hulle kan advies gee en help en sovoorts, maar as dit nou bindend gaan na hofsaak, dat elke party sy saak kan stel. En daar's baie belangrik, want ons bespreek 'n ruk gelede, die skool daarso by my, in my straat waar ek bly, die staatsskool daarso, was daar mos nou die seentjie, wat nou gay is, en toe wou hy nou toilette binne die meisie se toiletteblok. En toe die skool gesit daar, 'n neutral gender toilet, daar op een plek, vir almal wat nou nie onseker is wat hulle is daarso, maar nee, toe kom die menseregte kommissie en sê nee, hulle moet vir hom 'n toilet gee binne die meisies se toilet lokaal daarso. Dit is eintlik skrikwekkend dat hulle as menseregte so kan optree en nie die regte van die arme dogtertjies kan dit is dan verskrik. Maar jy sien, daar in die menseregte kommissie is daar 'n geweldige klomp pro-gays, die een Gaum man, die seun van Fritz Gaum is daarin baie pro-gay, soos hulle kan 'n agenda dryf daardeur, jy verstaan? Ja, dis siek oom. En ons het gehad hier so van hier, wat was dit, die Blombos, toe daardie plek wou sê, maar hulle wil nie 'n gay paartjie trou nie. Ja. Dis seker reg nee. Dus die menseregte kommissie wat sit en sake teen hulle maak daarso so. Ja. So is 'n baie goeie ding daarin. Nou sê hulle hierso, hierdie brug, human rights body may turn to Parliament for binding powers. The South African Human Rights Commission says it is considering approaching Parliament to pass a legislative amendment giving it the power to make its directives binding. Nou wil die parlement sê nee, maar hulle wil die gesag om te doen wat hulle wil.
In a crucial judgment on the scope of the Commission's legal powers, the Constitutional Court yesterday ruled the Commission's directives are not legally binding but recommendations. The Commission is concerned that the ruling could lead to transgressions of human rights, ignoring its recommendations in the absence of a court order. Commissioner Tsebu Madlingozi said the Chapter 9 institution is considering approaching Parliament to amend the law, so the Commission's findings will be legally binding. There is a fear from people that constitutional delinquents will interpret this judgment to mean this Commission cannot tell me anything. In any case, their recommendations are not binding. Nou gaan het aan en sê, the judgment states that the Supreme Court of Appeal is correct in finding that Commission directives are not binding. But it also says that does not make the Commission toothless. Ja, my hond het tande en hulle skrik nog my hond, alhoewel sy nie byt nie, jy verstaan. Dus hierdie kommissie het nog tande, maar die tande mag nie mense kan aanval nie, jy verstaan. It is constitutional mandate to protect human rights. Recognizing the absence of binding remedial powers does not diminish the constitutional importance of the SAHRC or render its work ineffectual. The SAHRC is far from toothless. Even without binding remedial competence, it remains a potent and indispensable guardian of human rights within our constitutional scheme, the judgment read. Ja. Ja. Nou sê hy verder aan, he added that 90% of the Commission's directives are complied with. Soos hy het nog redelik invloed, né? Though it would need to increase its legal budget to be able to approach the courts to enforce recommendations. Dan sê so, the case arose after the Commission directed a farm in Mpumalanga to grant residents on of a farm access to borehole water. In the litigation that followed, the Commission had sought general declaratory order from the High Court that its directives are legally binding. So ja, dis allemaal stap in die regte rigting. Dan op 'n ander noot gaan GKSA nou Wapadrand se 2000 lidmate se meer uitskop. Ok, dis nou weer oor Vida. Nee, nie koffieplekkie. Vroue nie Ek sien al die Vida koffieplekke raak. Ons praat so baie oor Vida. En dit is geskryf deur Kobie Venter. Die kerkorde, artikel 77 van die gereformeerde kerk in Suid-Afrika bepaal dat lidmate wat 'n openbare grove sonde begaan het onder tug geplaas moet word deur hulle kerkraad en na afloop van die tugproses afgesny moet word uit die kerk, indien die lidmate hulle self nie bekeer nie. Die 2026 synode het soortgelyke besluit geneem, naamlik dat die doppergemeentes met vrououderlinge ongehoorsaam is aan Christus en dit skuldig maak aan 'n openbare grove sonde. Verder het die synode besluit om die kerklike tug daarvoor toe te pas, wat tot selflosmaking of afsnyding in die GKSA kan lei. Die gereformeerde kerk, Wapadrand in die ooste van Pretoria, is een van die dorpersgemeentes wat wel vrououderlinge in sy gemeente toelaat. Wapadrand se kerkraad gaan wel saam met ander gemeentes die kerklike weg van besware volg. Indien daar nie voor einde van die jaar 'n spesiale synodale vergadering gehou word, waar die 2026 synode besluit omgekeer word nie, is die skrif van die muur vir die lidmate van Wapadrand, as ook die ander doppergemeentes met vrououderlinge. Indien Wapadrand intussen nie aan die 2026 synode besluit gehoor gee nie, beteken dit dat sowat 2000 lidmate se muur afgesny of uitgeskop gaan word uit die GKSA kerk. Sjoe, Die 2026 GKSA synode sal onthou word vir die besluite om die grootste aantal lidmate in die kerk se geskiedenis op een slag uit die kerk te skop, omdat hulle gemeente nie 'n ongeldige synode besluit oor vroueouderlinge wou uitvoer nie. Wet op wet en gebod op gebod. Waar gaan dit eindig? Dit is interessant dat hulle nou hierso sê ongeldige. Wat maak dit 'n ongeldige? Volgens wie? Volgens wie? Verstaan? Ja. So, Groot debatspunt daar, ons nog 'n hele paar. Wel, tot die einde van die jaar gaan die debat wees, en dan sal miskien weer 'n spesiale synode, en dan sal weer 'n klomp berigte. Nou ja. Albert Mohler, Mohler. Weet jy wie is Albert Mohler?
Dit klink bekend hoor. Ja, klink bekend, bietjie minder bekend in ons land, maar baie bekend in Amerika. Hy is, jy kan amper sê die moderator of die voorsitter of die koördineerder van die grootste baptiste groepering in Amerika. Okay. Southern Baptist Convention, SBC. Nou daar's 'n prent van hom, hy is al baie lank aan die leierskap al, en dit sê, Albert Mohler says SBC, Southern Baptist Convention, has reached breaking point over female pastors. So daar het hulle ook nou in die Baptiste Kerk in Amerika ook 'n hele groot kwessie. En hierdie bruggie sê, Southern Baptist Convention opposes women pastors. Dr. R. Albert Mohler Jr., president of the Southern Baptist Theological Seminary, warned Thursday that the Southern Baptist Convention has reached a breaking point over the issue of female pastors. Sure. Dis nie net hier in Suid-Afrika nie. Glad nie, nee, dit is baie gemeentes of kerke wêreldwyd dit 'n redelike issue. Nou, party soos die Katolieke en die Ortodokse ensovoorts, hulle gaan nog voortstaan hulle standpunt, jy weet, maar ander, Maar die Anglikane nie. Anglikane, baie ander, die liberales ensovoorts, glad nie. Ja. Anglikane mos nou 'n female archbishop. Ja. In a video posted on his YouTube channel, Mohler urged messengers to finally adopt a constitutional amendment at this year's annual meeting, clarifying that the role of pastor is for men alone. I'm hearing from pastors and Baptist leaders all over saying, we have got to move forward, Mohler said. Dis mos wat party mense hier so ook sê, ons daar die briewe gehad, die ene as ons moet aanbeweeg, jy moet aanbeweeg, ja, aanbeweeg van wat na waar en hoekom, dis 'n groot vraag. Maar hulle glo waarheid is relatief oom. Presies. Hulle glo dat daar is nie so iets as 'n vaste waarheid. Nee. So He expressed support for a bylaw amendment similar to the law amendment, which failed to reach the required two-thirds majority in 2024, receiving only 61.45% of the vote. A subsequent version failed in 2025 with 60.74%. So is dis nog nie 2/3 meerderheid nie. The SBC Statement of Faith, the Baptist Faith and Message 2000, already limits the pastoral office to men. But Mohler argued that confusion over the title pastor, including roles like women's pastor, has created ongoing conflict. Southern Baptists want this issue clarified, he said. The overwhelming majority are absolutely clear that the office of pastor is restricted to men as qualified by Scripture. Mohler said he supports affirming this position by any and every means possible. Soos daartoe ook. Ons sal seker ook nog heel wat brugte daaruit kry, want dit is 'n groot kerk wat nou weer eens ook 'n debatspunt is. Hier is 'n enetjie. The New York Times reported Pope Leo speaking to reporters on a flight to Algeria en route to his tour of African nations said he had no fear of the Trump administration or speaking out loudly of the message of the gospel, which is what I believe I'm here to do. This came just hours after President Donald Trump's comments posted on Truth Social accusing the Pope of catering to the radical left and acting like a politician. Maar hy is maar baie keer soos 'n politician. Ja. Asked about the post, Leo said, "It's ironic. The name of the site itself says no more." Leo, who has been vocal in criticizing the war against Iran, continued, "Too many people are suffering in the world today. Too many innocent people are being killed. I think someone has to stand up and say there's a better way." Ja, Baie interessant. klink mooi. Maar daar's nou redelike twist tussen die paus en die president. Mense het gedink Trump. dat omdat hy nou Amerikaner is, gaan hy Donald Trump nou goed oor die weg kom, maar lyk my dit is nou nie die geval nie. Ja, nee, albei sterk standpunte, né? Hier's nou 'n berig deur Jihad Watch.
En as kykers wil 'n bietjie oplees, as jy kyk daar so en jy tik aan die rekenaar jihadwatch.org, ORG, is daar baie interessante berigte wat opkom daar. Hierdie is Pope Leo visits Muslim jihadist memorial to killers of Christians. Nou die paus kom nou in na Afrika, hy kom in die lande en wat nou, hy wil sy armwyte, wil hy almal nou kry om hom te ondersteun, nee, soveel as moontlik wil hy omarm, letterlik omarm en kry en sy gesag en sy invloed uitbrei daarso. Sure. Nou is hierso, die berig sê, they gave them up for the love of their own people. Imagine that a mosque had one on October 7, and the victims were Christians. That's what happened in Algeria. Islamist and Marxist terrorists during the Algerian war waged a ruthless campaign against the non-Muslim population, including Jews. The atrocities by Muslim terrorists included the slitting of women's throats and babies being murdered by having their heads smashed against walls. Presies soos wat hier so op Oktober 7 weer gebeur het, nee, deur Hamas. Dis vreeslik. Die Hamas islamistiese terroriste daar. The massacres climaxed on the Oran massacre in which de Gaulle's corrupt regime refused to protect Christians and Jews from the Muslim mob. Ja, ek onthou nog daar die de Gaulle's regering daar, baie komplekse situasie. En hierso is nou toevallig, daar is die print, né, van die memorial. As jy kyk daar so, kyk hoe styk het aan die regterkant hoog op na die ten hemel, né, waar die paus nou gaan om eer te bring. The Catholic Church virtually disappeared in Algeria after the Islamic takeover. The dead included martyred members of the church. The memory of violence during Algeria's civil conflict in the 1990s is central to the identity of the Catholic Church in the country. During that period, several clergymen and men religious were killed, including monks murdered during the Tiberine Abbey massacre in 1996 and Bishop Pierre Claverie of Oran. Catholic monk John P. Schumacher was left to tell of the ill-famed 1996 massacre at the Algerian monastery of Tiberine, in which 7 of his confreres were brutally killed. The church's position on these massacres has been surreal, at once honoring the dead and their killers. Bishop Pierre Claverie and his 18 companions who were martyred in Algeria by Islamists between 1994 and 1996 were beatified Saturday during a mass in Oran. Dis nou weer die katholieke zijn aardig en allemaal heilig verklaar. Totaal onbybels se beginsel allemaal nou heilig te verklaar. Nou ja, ek verstaan dit nie so lekker nie. Moet maar nie probeer verstaan nie, want dit is heeltemal onbybelse verkeerd. Algeria's population is almost entirely Muslim, because the Christians were killed or driven out. Relatives of those beatified were received by Muslim dignitaries at the Ibn Bardis Grand Mosque, where Mustafa, Jabir and Imam said, "We Muslims associate this event with much joy." Pope Leo, in between berating President Trump for standing up to Islamic terror, paid tribute to the killers. Jong. At his first public event in Algeria, Pope Leo visited the Martyrs Monument, Makoum El-Ghit, which commemorates those who lost their lives in the Algerian War for Independence in 1954 to 1962. The visit to the monument is a moment to pay tribute to the history of Algeria and the spirit of those who fought for independence, dignity and sovereignty. For people being Arab Muslims, they did indeed love their own people and hated Pope Leo's people. Pope Leo hates his own people and loves their Muslim killers. Nee, Baie interessant. dis nou 'n ding. Dan sê it's important to note that the Martyrs Monument doesn't honor those who lost their lives in the war. It honors the terrorists and killers.
Underneath the monument, in aanhalingstekens, is the Al Mujahid Museum. That means jihadis. This is an evil madness. But then so was the French treatment of its own citizens in Algeria. The British government's treatment of girls being raped by Pakistani Muslim sex grooming gangs, and the treatment of Americans standing up to Islamic terrorism after 9/11. Evil's greatest trick is to pretend that it stands for peace, even as it empowers the monsters and the killers. Maar op daai het ons nou hier so interessante spotprentjie, wat eintlik 'n ernstige prentjie is. Baie ernstig. En hierso kan ons nou sien, die paus omhels daar nou 'n man van Islam, Moslim geestelike. ja, moslim geestelike ou, soos 'n imam of Een van daar is, ja. dan sê dit hierso, we should be less fearful of Islam, sê die paus. En dan wys dit daarso die imam nou mes in sy hand, lyk asof hy nog nie rug gaan steek. En die paus kan nie die mes sien nie, want dit is agter, hulle omhels mekaar dan, maar daar gaan hy die arme paus steek. Maar dit is presies mos wat die moslims glo. Alle nie-moslims kan jy maar doodmaak, dis Ja, okay. hulle glo die wat nie glo wat hulle glo nie, is ongelowig is. Nou is hier so 'n interessante berig in Joy tydskrif. Joy tydskrif kan jy maar koop in al die winkels, plaaslike Afrikaanse tydskrif, Joy en Juig. En hy sê so, Pope Leo's mosque visit raises serious concerns over doctrinal confusion. Ja, maar ek glo nie die Pope is so bekommerd oor doctrinal confusion, solank hy almal onder sy vlerk kan kry en almal moet na hom opstel. Hy is the great moral leader. Hy is besig om almal te versamel agter hom, né? En sy posisie te bevestig en sterk te maak. Wat gaan nou gebeur in die toekoms? Dan skryf het hierso, Pope Leo XIV's recent visit to the Mosque of Algiers, where he removed his shoes, stood in silent reflection before the mihrab and expressed gratitude for being in a place that represents the space proper to God, is not a harmless gesture of goodwill. It is a deeply consequential moment that raises serious questions about how the highest office in the Catholic Church is choosing to present Christian truth in the public square. Mihrab, weet jy wat is 'n mihrab? Nee, oom. Jy kry 'n mijab. Mijab is maar wat die vrouens hulle koppe toe maak ensovoorts. Nou mihrab moet jy gaan opsoek hierso in die op die web en kyk, dit is wat hulle so nou sê daarvan. A mihrab is an ornamental semicircular niche in the wall of a mosque that points towards Mecca. Nou kyk, daar kan jy in die prentjie sien, daar staan die paus en daar's 'n moslim geestelike en daar's die mijab, dis 'n opening in die muur daar, maar dan gaan hy aan, that points towards Mecca. It serves as a visual guide for worshippers to face the Qibla, the direction of the Kaaba, during prayer. Sure. Soos wat is die betekenis hiervan, as hy nou gaan staan daarvoor en met gebuigde hoof en kaal voete, dis mos nie korrek van 'n Christen om sulke dinge betrokke te raak nie. Dan gaan die brug aan hierso, dit sê, standing in silent reflection in a mosque directly before the mihrab, the directional focal point of Islamic worship is not a neutral act. It is not the same as visiting a historical site or engaging in dialogue in a conference room. It's entering a space defined by a specific act of worship to God as understood in Islamic theology, and participating in its atmosphere of devotion without any accompanying doctrinal clarification. Ja, solank hulle jou volg, kan jy doen en sê net wat jy wil daar. When the Pope then describes the mosque as a space proper to God, the problem intensifies, proper to which understanding of God. Christianity and Islam do not simply differ in the most foundational claims about who God is.
how he is known, and how he has revealed himself. To speak in generic terms of shared divine space is not bridge building, it is theological flattening. Ja. This is not an isolated misstep. It sits within a wider pattern of interfaith language emerging from the Vatican over recent years, particularly under Pope Francis. It has repeatedly blurred distinctions between Christianity and other religions in ways that have caused legitimate concern among clergy and theologians. Pope Francis famously stated that every religion is a way to arrive at God. As in, daar is baie gevaarlik. Het klink amper vir my iets soos wat Libbe gesê het op die Ja, radio. precies. Maar Libbe volg mos daar is wat die wêreldraad van kerke ook impliseer ensovoorts. En dis eintlik godslasterlik. Want daar's net een manier om 'n ewigheid te kry daar. Dit gaan direk teen wat Jesus gesê het. Jesus sê daar's net een. Direk teen die baas van die Christelike godsdiens. Jesus sê niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Verstaan? Ja. Nie Mohammed, want hy het gesterf vir ons. Nie Mohammed, nie deur Boeddha of Hindoeïsme of niks van daar nie, Jesus. Ja. And described religions as different languages pointing toward the same divine reality. He also declared that the God is God for all and placed Sikh and Hindu, Muslim and Christian traditions within a shared framework of spiritual pathways. Those are not minor semantic choices. They represent a shift in tone that directly challenges the historic Christian claims that salvation is found uniquely in Jesus Christ. When the Pope speaks in this way, confusion is not just possible, it is inevitable. Confusion is not just possible, it is inevitable. Dan gaan hy anders en sê, the core problem, symbolism without theology, of with false theology. Dan noem hulle daar the 5 irreconcilable differences that are being blurred. Dan noem het nommer 1, Jesus Christ, divine son or human prophet. Christene glo hy is die seun van God en moslims, hy is maar net 'n profeet. Punt 2, the cross, central event of theological rejection. Islam rejects the Christian understanding of the crucifixion. Vir die Christene is het kern. Punt 3, the nature of God, triune revelation, die drie-eenheid, God, die Vader, Jesus Christus en Heilige Gees, of strict Unitarianism, totaal botsende sinninge. Punt 4, salvation, grace through Christ, or judgment by deeds, jou werke gaan in die hemel inbring, né? Point 5, revelation, fulfilled in Christ or finalized in the Quran. Dan gaan hy sê, that is not unity, that is confusion. The danger in the Pope's actions is not that he visited the mosque, it is how he did it. What was said, and what was left unsaid. In a world already drowning in relativism, religious leaders do not have the luxury of ambiguity. Their words and gestures define how millions understand God. And when those gestures begin to suggest that Christianity is simply one language among many ways of reaching the divine, the result is not harmony, it is the erosion of Christian identity itself. Ja, baie dankie hierso vir Joy, wat hier gepubliseer, ek sien dis written by Prophetic News Watch, ja. En op daai het ons een ook Algeria. Pope's visit makes a point about wars. Pope Leo paid homage to his spiritual roots yesterday, traveling to the ancient birthplace in Algeria of Saint Augustine of Hippo, who inspired him to become a priest. In honoring Augustine, Leo was highlighting a personal connection to a major figure of the early church who first proposed criteria to evaluate whether wars would be considered just. Augustine, who died in the year 430, said wars should be waged only to defend against aggression or protect the innocent, with the intention of restoring a state of peace and never out of desire for cruelty. Dit is baie interessant. Ja. En dan hierbo is daar nog enetjie wat sê
Trump's rebuke spurs Meloni to back Leo. Italian Prime Minister Giorgia Meloni offered to support Pope Leo yesterday after the pontiff was sharply criticized by US President Donald Trump. I express my solidarity with Pope Leo. Frankly, I would not feel very comfortable in a society where religious leaders do what political leaders say, Meloni said. Ja, is dus nou 'n groot ding tussen Trump en die Pope, né? Ons kyk 'n bietjie na wat gebeur op die paus met sy toer deur Afrika. Kyk na 'n paar van die hoogtepunte. Hierin sê Pope Leo seeks great assistance for Africa on ambitious tour. Pope Leo leaves for a visit to 4 countries in Africa next Monday in an ambitious tour to urge world leaders to address the needs of the continent, which is home to more than a fifth of the world's Catholics. On his first overseas trip this year, Leo will travel nearly 18,000 kilometers over 10 days from April 13 to 23 to visit 11 cities and towns in Algeria, Cameroon, Angola reg hier langs ons, maar hy skiep ons, né? Wonder hoekom. And Equatorial Guinea. The Pope is making the visit with a mission to help turn the world's attention to Africa, said Cardinal Michael Czerny, a senior Vatican official and close advisor to Leo. Leo, who in recent weeks has emerged as an outspoken critic of the Iran war, has made only one big overseas trip since being elected last May, visiting Turkey and Lebanon in November and December. He visited Monaco in March. Vatican officials and African leaders say the tour is a personal priority for Leo, the first American Pope, and a sign of the value the Church places on the continent, where Catholicism is growing fastest. Nou ja, en daar is nou so'n prentjie van hom, Pope Leo on the balcony of St. Peter's Basilica in Rome on Easter Monday, waar hy almal daar so sien. Leo 70, who succeeded the late Pope Francis, is relatively young for a Pope and in good health. He's planning to give 25 speeches over 10 days, as well as holding official meetings with political leaders and local Catholics. He's expected to encourage Catholic-Muslim dialogue in Algeria and will visit the Great Mosque of Algiers in only his second visit to a mosque as Pope. He will also travel to Annaba on the northeast coast for a visit to the ruins of the ancient town of Hippo. The site has special meaning to Leo, who is a member of the Augustinian religious order. The teachings of St. Augustine of Hippo, a major figure in the early Christian church, inspired the order in the 4th century. So is hy spesifiek, hy's 'n Augustinian priester daar, nie, en hy volg daar vir St. Augustine en gaan hy sommer nou Hippo besoek, waar Augustinus daar so opgetree het, so 'n priester was. Dit is nou nog een, het sê Pope slams neocolonial powers in Africa. En hierso het ons, sien ons nou 'n prentjie van Pope Leo en Algerian President Abdelmadjid Tebboune shake hands at the Great Mosque of Algiers in Algeria yesterday. Ja, hy's in die paus waar hy is, ontmoet die hoogste rang mense, die hoogste regerings kom allemaal uit daarso, nou ontmoet hy in 'n mosk. Ja, is baie interessant. Ja. Pope Leo blasted violations of international law by neocolonial world powers yesterday during an Africa tour, hours after US President Donald Trump's direct attack on a leader of the 1.4 billion member Roman Catholic Church. Leo is traveling to Africa as a witness to the peace and hope the world so ardently desires. He told political leaders in Algeria his first stop on a whirlwind 4-nation trip. Leo, originally from Chicago, did not single out specific countries for criticism, but has emerged as an outspoken critic of the Iran war in recent weeks and described the madness of war in a peace appeal on Saturday. Trump, in a response to the Pope's statements about the conflict and the White House hardline immigration policy, said on Sunday that Leo was terrible in remarks that drew immediate rebuke from US believers. Leo is making the multi-nation
thought to help turn the world's attention to Africa. Cardinal Michael Cerny, a senior Vatican official and close advisor to Leo, told Reuters. Algeria, though, is an overwhelming Muslim country with under 10,000 Catholic among its population of 48 million people. This is the first time it will host a Catholic Pope. Dit is baie interessant dat hier is al die moslims, so wat sien hulle in die paus? Verstaan hom? Dit is baie interessant. Hoe die paus oral inkom en almal aanvaar hom. Ja, ek dink die moslims kry erkenning daarvoor. Kyk, onthou, hulle is eintlik 'n jihadist organisasie, dat is vreeslik erg. Nou kry hulle erkenning en nou word Hulle kry ondersteuning. hulle kry steuning, Ja. en die mooi kant word hulle geskilder, Ja. en die teologiese verkeerde kante word nie oor gepraat nie ensovoorts. Goeie punt. The biggest event of the itinerary will likely be in Cameroon on Friday, when the Vatican said about 600,000 people are expected for a mass in the coastal city of Douala. Comfortable in 7 languages, Leo is expected to speak Italian, English, French, Portuguese and Spanish during the trip. So ja, so sien ons maar al die mense, né? Nou, hoeveel mense kom maar? 600,000. 600,000 Hoe bedien jy nagmaal vir 600,000 Ek mense? het geen idee hoe hulle dit gaan regkry nie, oom. Ontsaglike organisasie. Kyk nou hierso. Cameroon's Catholics divided on papal visit. You know, so as rumors emerged of a papal visit, some of Cameroon's Catholics voiced fears the trip would give long-term President Paul Biya a chance to polish his image. Ja nee, as jy 'n foto het met die paus, then you've arrived, né? 6 months on from deadly protests following his contested re-election. Pope Leo XIV was to meet Biya today at the start of a 4-day visit to the majority Christian country, where 2 English-speaking Western regions have been torn apart by nearly a decade of conflict. But unease that the face-to-face gives Biya the opportunity to bolster his international standing has been voiced by members of the Cameroon clergy. Posters of the president standing next to the Pope have already been plastered around cities in the run-up. Nou kyk, daar in die voete langsaan, daar is al die mense by hulle stalletjies en daar is die groot bord daar. En welcome to Cameroon, land of hope. Daar is die paus met die president, wat nou die president aansien gee en hom versterk daar, so dink allemaal, dit is doodtrek, hierdie 2 saam, en daar is die baie katholieke leiers en priesters bekommerd wat hier gebeur. Biya, 93, the world's oldest head of state, 93 jaar oud. Ja, Hy is nou net weer herkies. dis crazy. Tjoe. Hier, ne? Hy has been in power since 1982. Maar Hoeveel jaar is dit nie maar soos dictatorship nie, oom. Ja, nee, jy sien, dit is ook om beswaar maak, hy kom nou dictator Dis daar is so. Robert Mugabe was dieselfde storie. Ja, precies, ne? And was re-elected in October for an 8th term, leading to protests that were violently suppressed. Several dozen people died, the government has said, without giving an exact figure. Leo XIV refuses invitations from US President Donald Trump because of his policies, but accepts Biya's, who kills to stay in power. Influential Cameroon priest Ludovic Ladu wrote on Facebook in November. Interessant dat dit in die Cape August gepubliseer word, né? Hier is baie van die brugte vertrek hulle uit oorseese plekke en plaas het nou maar net daar. So op daardie is hierdie nou interessante titel wat sê paus veroordeel tiranne wat wêreld verwoes. Interessant dat hy nou nie daai tiranne veroordeel nie. Dit is net tiran aan die een kant. Jy verstaan, hy moet sy politieke invloed reghou. Ja, Paus Leo het wêreldleiers gekritiseer wat miljarde dollars aan oorlog bestee en gesê die wêreld word deur 'n handvol tiranne verwoes. Die buitengewone kragtige opmerking die paus gister in Cameroon volg nadat president Donald Trump hom weer op sosiale media aangeval het. Leo die eerste Amerikaanse paus het op byeenkoms in Bamenda, Cameroon, ook leiers veroordeel wat godsdienstige taal gebruik om oorlog te regverdig. Die meesters van oorlog maak asof hulle nie weet dat dit net 'n oomblik kos om te vernietig nie.
Maar dikwels is 'n leeftyd nie genoeg om weer op te bou nie, het Leo gesê. Hulle hou hulle blind vir die feit dat miljarde dollars aan dood en verwoesting bestee word, terwyl die hulpbronne wat nodig is vir genesing en onderwys en herstel nêrens te vind is nie. Dis interessant dat hy nou al hierdie sê, want dit is waar, maar tog, dis baie eensydig. Ja, presies. So, want dit is so, jy kan in 'n oomblik, kan jy so baie verwoes met bomme, en selfs die atoombom wat was, en klop verskillende dinge, en dan vat dit meer as 'n leeftyd om alles weer op te bou. Maar hy kan ook nie net sê dat daar's nooit geld nêrens te vind wat mense help en so, want ek bedoel, as jy vat hoeveel geld word gegee vir baie lande, miljoene en miljoene, eintlik biljoene, Ja. en baie keer word dit net misbruik. Verstaan, soos ek onthou toe ons, daar word ons gesê, Amerika die geld wat hulle vir Suid-Afrika gee, gaan terughou. Ek het nie geweet ons kry soveel miljoene van Amerika af nie. USAID, ja. Verstaan, ek kan nie nou hoeveel dit was, maar iets soos 40-50 miljoen dollar per jaar. Ek kan nie presies onthou nie, maar dit is verskriklik. Baie geld. Ek kon dit nie glo nie. Ja. So, in elk geval, sê Leo wat vir die grootste deel van sy eerste jaar as leier van die 1,4 miljard katholieke wêreldwyd 'n relatief lae profiel gehandhaaf het onlangs na vore getree as 'n uitgesproke kritikus van die oorlog in die Midde-Ooste. Die paus het ook skerp kritiek uitgespreek teen leiers wat godsdienstige temas gebruik om oorlog te regverdig, wie hulle wat godsdiens en die naam van God manipuleer vir hulle eie militêre, ekonomiese en politieke gewin, en dit wat heilig is in duisternis en vuilheid insleep, het hy gesê. Dit is interessant dat hy dit sê, as jy kyk in die geskiedenis van die katholieke kerk, né? Ja. Die paus het verlede maand soortgelyke opmerkings gemaak en gesê God verwerp die gebede van die leiers met hande vol bloed. Die opmerking is wyd vertolk as gemik op Pete Hegseth, Amerikaanse minister van oorlog, wat Christelike taal gebruik het om die Iran-oorlog te regverdig. Trump het sy kritiek op Leo Sondag begin toe hy die paus in plasing op Truth Social as swak teenoor misdaad en verskriklik vir buitelandse beleid beskryf het. Hy het Leo Dinsdag weer op sosiale media aangeval. Woensdag het hy uitbeelding geplaas van Jesus wat hom, Trump, omhels, na 'n vroeëre plasing waar hy as Jesus-agtige figuur uitgebeeld word. Dit het wye kritiek uitgelok en is later verwyder. Interessant wat aangaan in die wêreld, oom. Ja. Kyk hier nou. Pope urges Cameroon to root out graft. Is baie mooi, nee, bedrog en diefstal te stop. Maar gaan dit gebeur? Undeterred by Trump's attacks, Pontiff criticizes leaders who invoke religious themes to justify wars. Dan sê dit, US Vice President J.D. Vance, who converted to Catholicism in 2019, has joined in saying the Pope was wrong to say that disciples of Christ were never on the side of those who once wielded a sword and today drop bombs. And that it is very, very important for the Pope to be careful when he talks about matters of theology. Leo has said that he will not speak out about the war. After arriving in the Cameroon capital, Yaoundé, on Wednesday he urged the government of Central African nation led by President Paul Biya, at 93 the world's oldest ruler, to root out corruption and resist the whims of the rich and powerful. Ja, maar dis is nie altyd net die rich and powerful wat corruption is, baie keer is dit die mense wat nie ryk is, wat die grootste corruption as het. Dan verder aan interessant, het sê so, meanwhile the Archbishop of Canterbury, Sarah Mullally, said yesterday that she stood with Pope Leo in his courageous call for a kingdom of peace, urging 85 million Anglicans worldwide to join the pontiff in speaking out for peace and justice. Ja, jy kan praat vir peace and justice, maar moenie saam met die paus dit gaan doen nie. The comments from Mullally, the first woman to lead the Church of England, came after a repeated attacks on the Pope by US President Donald Trump. I stand with my brother in Christ, His Holiness Pope 14, in his courageous call for kingdom of peace, Mullally, spiritual head of the Worldwide Anglican Communion, said. Ja, hier is nou, hulle is baie hulle gaan nog
binne volgende dekade of 2 grootliks gaan hulle saamwerk of saamspel of wat ook al. It is the calling of every Christian and of all people of faith and goodwill to work and pray for peace. Ja, stem saam. We must also urge those entrusted with political authority to pursue every possible peaceful and just means of resolving conflict. Ja, stem saam, maar wat is die konteks? Tja. Hier is nou nog een, ook in Cameroon. Pope leads huge mass in Cameroon city hit by post-vote deaths. A jubilant crowd gathered in stiffing heat yesterday for a giant opening mass by Pope Leo at a stadium in Cameroon's economic capital Douala, the biggest event of a visit marked by his calls for peace and spat with US President Donald Trump. More than 120,000 people attended the celebration. Dit is verskriklik. Geweldig, né? Ja. The Vatican said based on local authority figures with some of traveling far or arriving the previous night for a chance to see the leader of the world's 1.4 billion Catholics. Ek weet nie wat nog 'n figuur in die wêreld wat so opgehemel word nie. Absoluut glad nie. Huh? Ergens is er een brug wat sê die een vrou, toe sy nou die paus sien, toe dacht sy het nou vir God gesien, jy weet, want hy word soos 'n God opgehemel. Ja. Sure. Vreeslik. It is the achievement of Christian lifetime. When I was little, I thought you couldn't see the Pope with your own 2 eyes. Margaret Thatcher, 72, said after waiting all night with friends from a parish. The Pope's landmark 11-day tour of Africa has been seen him abandon his previous restraint to deliver impassionate pleas for world peace and tussle with fellow American Trump after the US president lashed out the theme calling for an end of the war in the Middle East. Ja, nee, is baie interessant, oom. Ja. Kan nie glo nie, né? Hier is nou nog ene, Luanda. Pope Leo holds giant mass for Angola's Catholic. Pope Leo XIV was to hold a giant open-air mass and visit one of Southern Africa's holiest Christian sites yesterday, on the first full day of a visit to Angola. Nou ja, wat is een van ons heiligste areas in die suidelike Afrika? Ek sal nie weet, oom. Nee, jy is nie katholiek, dis okay, jy is verskoon, hè? Leo arrived in the Portuguese-speaking nation on Saturday for the third leg of a 4-nation tour of the continent. From there, it travels 110 kilometers by helicopter to the town of Muxima, Angola's most venerated pilgrimage site, where a 300-year-old church overlooks a river that was once a major slave trading route. The church, with a statue of the Virgin Mary, affectionately known as Mama Muxima, draws roughly 2 million pilgrims a year, and large crowds expected to meet the Pope there yesterday. Ek nie eens hier wat weet nie. Maar kyk, alles wat groot is Moeder Maria. Moeder Maria is die sentrum daar so, né? Angola's Portuguese colonial settlers built the church to baptize slaves before they were transported down the Kwanzi River to the Atlantic and onto the Americas. The government, let's know here now, the government has embarked on a massive multi-million euro project to build a basilica, houses and public services in the town. Nou is dit die staatse kerk om miljoene euros te gebruik om katholieke basilikas te bou? Ja. Dat is mos 'n fout hier. Hier is nou nog een wat sê Pope lost exploitation and corruption. That said, back in Luanda later on Monday, Leo met members of the clergy to discuss challenging faces the church in Angola, including a lack of resources and a growing influence of evangelism, witchcraft and cults. There is the phenomenon of small churches springing up in neighborhoods is worrying because they don't preach the gospel. They preach prosperity, money. Father Vincent Mbra, jou 58 said. Baie interessant, wat die katholieke kerk gedoen nog altyd? Ja. Hoe het hulle al daai groot kathedrale gebou? Dis geld. Dis die rykste kerk in die wêreld. Aflaat briewe, né? Dit is wat die hervorming daar veroorsaak het. So hierdie is amper asof hulle nou sê, nee, maar hierdie klein kerke is 'n probleem, want dit is kompetisie vir ons. Right. Dan is daar hier so ene, Pope visits prison on final leg of tour. Bata. Pope Leo XIV was to visit a prison known for its squalid conditions in Equatorial Guinea yesterday.
the second to last day of a marathon African tour on which he has spoken out forcefully on world issues. The Pope, who arrived in the oil-rich but deeply unequal country this week after stops in Algeria, Cameroon and Angola, will meet with inmates at Bata Prison, a facility criticized by rights experts for extreme overcrowding, poor sanitation and mistreatment of prisoners. Hier sien hy doen al die regte dinge, die armes moet hy daar so besoek, die staatsleiers daar so, nee, hy is nou the great moral leader, hy is besig om sy hele invloed en gesag daar saam te vat. Ek hoop die keis kan raaks nie, so ons is besig om eindtyd profetiese gebeurtenisse te beleef. En die pausdom is 'n kernrol in eindtyd profesie. Hou jy oor dop wat nou gaan gebeur daarso. Jong, ons tydjie is klaar hierso. Uitgeloop. Ja, uitgeloop daar. Ons praat weer nog oor die paus volgende keer. En die rol hoe hy die wêreld met al sy tentakels daarso beïnvloed en manipuleer daarso. Ja. Kyk saam volgende keer. Mooi bly, tot ziens.